I veliki pozdrav svima ljudi. Danas radimo najveće krađe u sportu. Tako da imamo tu dva videa. Najčešće će biti nogomet. Znači tu imamo najveće krađe protiv Balkana. A onda ćemo imati još jedan video najveće krađe, ali to ćete poslije vidjeti. Tako da idemo vidjeti. Euro 2016 kvalifikacije. Srbija, Albanija. Da vidimo što je to bilo. Utakmica prekinuta u 41. minuti radi provokacije albanskih navijača i pobjede poklonjene Albaniji. Pa ako su albanski navijači provocirali, zašto bi onda Albaniji bila poklonjena pobjeda? Ne kužim. Valjda su Srbi poludili zbog toga, pa zato. Ne, nije mi jasno. Evo ga svjetsko prvenstvo Hrvatska. Evo ga svjetsko prvenstvo Hrvatska i Brazil. Da, vidite vi ovo. Ovo penal. Ovo mu tata ne bi svirao. Vidi, kineski slijepac. Al ga je udario, Čudo da se Neymar nije bacio, nego ne drugi. To ga je Neymar naučio. I da, ovo tu nije bio faul. Kad je uzeo Rakitić loptu i onda Oskar tu dao gol za 3-1, znači trebalo na kraju završiti 1-1. I tu, ko zna šta bi se desilo da nisu pokrali. Znači, evo, faul ovo nije kad se baci na njega. Liga nacija, Hrvatska, Englesko, ne znam. Loše izveo aut. I gol za 1-1. Mislim, znam ovaj gol sam ovu utakmicu, ali ne znam zašto ovo. Dobro, uglavnom. Sad da kažem, samo ja sam iz Hrvatske, to možda neki znaju, ali prehlađen sam, pa mi zato ovakav glas. Idemo dalje. Srbija, Švicarska. Da, ovaj penal koji nije sviran. Znači, grli ga i ovo nije penal. Pa znači, ovo nije penal. Ko ovo ne bi svirao? Šta je Slovenija, Njemačka, rukomet? Šta je ovo? Gol Slovenije za 25-24 pobjeda protiv Njemaca. A zbog čega to onda? Što onda? Nakon ove utakmice i krasu da za crveni igrač Slovenije. Pa zbog čega? Šta? Tijekom akcije ga je skršio. Mislim, ja se baš ne razumijem u rukomet, ali ako ga skršiš tijekom akcije, onda nikom ništa, pa ništa ne gol je terorist. Ovo mi nije baš jasno. Dobro. Evo ga ova utakmica isto. Krađa, Francuska, Bosna, slučajno sam ušao tu. Sad nikad nećemo, samo malo. Evo tu smo stali, Njemačka pobjedija. Sad, ova krađa, Bosna i Francuska je, znači, ovo je bio faul. Skršio ga je. Ali nije unutra, brate, bilo je izvan. Gol, i zbog ovog gola se Bosna nije kvalificirala, onda su igrali protiv Portugala i sve to i onda ko zna šta bi tu bilo da nisu pokrali. Sad idemo na drugi video, sad ću ja doći. I evo nas ljudi u drugom videu, ovo najveća krađa povijesti nogomet, Francuska, Hrvatska. Pa, ovo nije tolika krađa, ovo nije prekršaj nad Griezmannom, vi govorite što hoćete. Neka internetno. Ovo nije prekršaj nad Griezmannom. I da, tu kod ovog gola za 1-0 je bio prekršaj Pogbe na Mandžukića. Znači, skršio ga je bio. Bio je guro Mandžukića. Znači, tu su malo bili pokrali, ovo tu. I onda ova, dobro. I ovo onda ova ruka, ja ne znam šta bi svirao. Tu možda bi svirao penal, možda ne bi, nisam siguran šta bi tu. Vi recite što hoćete. Ja možda ipak ne bi, ali ajde. Bosna, Nigerija, da, gledajte vi sad ovo. Ovo svi znaju, znači prošlo je oko 5 godina, skoro, nakon te utakmice još uvijek možete čuti, nije bio ofsajd, zato što je nije bio ofsajd. Znači, zaleđi. Ovo da sviraš ko zaleđe, pazi, ovo zaleđe, ovo je bio, znači, onaj igrač metar ispred njega. I ko zna šta bi bilo da ovaj gol Bosna bi prošla dalje ili da, tako i dalje.
Šta ovdje je bilo? Šta? Da ovo je bio onako neki kao faul. Ja ne znam, ja bi tu svirao faul. Ne znam. Šta ovo Inter Milan protiv Barcelone 3-1 polufinale 2009-10, pa idemo vidjeti. Ovo nije, ček da vidimo. Ovo zaleđe. Pa bilo je zaleđe. Ja mislim, ne, ček, nije bilo zaleđe. Šta, gol Barcelona za 1-0. Bum. I gol Milita, pardon. Meni ovo nije jasno, znači. Malo kradu Inter Milan, pardon. Kao ono nije bilo zaleđe. A zašto onda? Znači, ko je onda tu pokrao? To mi nije jasno. Znači, malo ovo je offside, malo nije siran offside. Ovo mi nije jasno malo. Evo ga, Real Madrid, Bayern München, isto krađa. Ovo crveni. Mislim, pao je i sve to. A loptu je udario i crveni dobio. Znači, to crveno ne postoji. Ni žuto, kamoli crveno. I onda ovaj gol Ronalda je zaleđa za 2-2 tu, da. Ovo je bilo za 2-2. I još, da, i zaleđa, čisto zaleđe. Znači, I tu onda još jedan gol zaleđa, ovo je čisto zaleđe, vidi se iz aviona. Znači, čisto zaleđe, iz aviona se vidi. Ali ne, Real Madrid mora proći. Nikakav hejt za nikoga, ali šta je tu? Chelsea, Barcelona, da vam kažem. Ovo vjerojatno svi znaju, najveća krađa u povijesti nogometa po meni. Ja mislim 6 čistih penala nije svirano za Chelsea, pa idemo vidjeti. Prvi. Da. Evo, šta mu lik radi. Gura ga, vidite ovo. Tu i ništa, ma kakavi. Nije faul. Onda, ovo isto nije. Čekaj, vidim. Ovo je za mene penal. Nije ga toliko od penal. Onda, da, ovo znam. Ovaj dribling Drogbe, legendarni i sad ovo. Ništa, ma kako, samo je malo s dvije noge ga malo udario. Ništa to. Sad kad me fanovi Barcelone budu hejtali u komentare. I da vidi ovo četvrti. Ovaru. Da, dobro. Znači, skršio ga i nije penal. Koliko moraš biti glup da to ne sviraš. I evo ga ovaj ruka, znači, nema tu ništa, nema, malo ćemo igrati rukomet, nije bitno. Gol jeste i prolazak Barcelone, evo vidite. Mi smo prošli dalje u svoju ligu prvaka. Dobro, ovo je bio gol za final, ali ne. I evo ga zadnji penal. A vidite ovog igrača kako je poludio. Ne sjećam se točno kako se zove. Kako se ovaj dere na suca. Sudac, penal. Ovo je baš smiješno kako se ovaj dere na suca. I onda trče. Znači I Drogba, evo. A i vidite Drogbu. Znači ovo je presmiješno. Kakva Drogbina reakcija. Znači, kako on reagira. Vidite ovo. Čekaj. Kao, nisu pobjedili. Mi smo pobjedili. I dobro, to je bilo to što se tiče videa. Ako vam se video, ostavite like, subscribe se na kanal. Mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!